Tapi ha. Like, comment, subscribe to KBI Connect video. Hello guys, nga pedeng subhay pi yes baro sa kanay ka YouTube channel jonga ek kublay sibun ek jing karsan jong ti da ka bapia. Like, comment, ay ki video ki baladet te anang comment bat ya like ya subscribe susu ya kanay ka video ki bayi mentas ni ngadan ban pen iya pi ba ni wan kai sane chane sa terselasai ingin sa like sa restoran ru ban ya like kai pengat mentas ni namar ka deka sing beli sibun perlok saya pek sibit warna skip ya kanay ka video sampai hidup bandekut ne de Jackson Thai dan mentang dan ne perselasa pek kai ka ne ka perselasa sane ka bahe ba saneru sate gede gadukan bisa lek sibit bisa pen gadukan bamsau karena gede keperselasa dan mentangin apa yang gadukan gede kata gadukan bangin salik bamsau karena gede ka nortap kasentar jong nortap karena balik saburni karena balik sa sonopur sampai cibit dan nilai ya bam tolong penuh aku beli sibun perlok mentangin apa yang nih apa dukan jika bam sau ini kita dukan kidang chat ya sau ingin sa yuk ban bam mentah sa poi cibit saya i penuh sau channel long hello guys ini sau mentah ulah poi ingin ya bam no mentah chow nêu đi chicken chow nêu đi chicken chow để nhà băm nó mình ta luôn không nó tập tinh hả ta like comment subscribe to KBI Connect video Jackson Thai khao aku beli sibun perlok saya take tekan ke video saya like comment subscribe to KBI băng atau sausnya ke depan oh what a view wow jadi tenat aku beli sibun perlok ngalakal ban ring video mana bang nidang sudah bam sudah mi na kuna po jaka bam sau yang bawa semua mentang sapen itu dia kan ka jaka sana chane to fu blay rupiah tre di marki dan deki hindu hai baik jaka view wow what a view aku beli sibun perlok dia ka blog mentas ni ngam sapen kun notang kumtahi saya like comment ya kena ke video dengan sap lek blog yang lasai lane lasis ni ngam satu itu wat 6 klep ban ya subscribe like comment aku beli sibun thank you so much